iba machumi amabili mzuzu nemzuzu elikhomba ngaphambi kobana kubethe isimbi yechumi. Khumbula-ke bona namhlanje kugidingwa ilanga elikhulu, ilanga elibizwa nge-Afrika Day. Pheze-ke kulilanga-ke ligidingwa pheze i-Afrika yokana. Ngamanye-ke wamalanga mlaleli kokwezi FM la kugidingwa ukuklanywa kwe Organization of African Unity kwakuzi 25 May ngo-1963. Njenganjena-ke seyibizwa nge-AU, i-African Unity. Bagidinga nje impumelelo abayenzileko ukuhlanganisa ama-Afrika, kuletha ukuthula kuma-Afrika, ukwenza nje bona ama-Afrika azazi bona bobani babuyaphi bayaphi qobe nyaka ngomhla ka-25 May ngokwazi bona yi-Afrika Day. Namhlanje-ke sithe sikhambisane nomprofethi la, umprofethi Magejageja. Khumbula-ke bona umuntu nje ongeneleleko ku-African spirituality, kumuntu nje ongeneleleko ukukhuluma nama-Afrika esikhathini esiningi. Asithomiki ukuba naye sikanengi nje siba nayo Magejageja. Magejageja, sakwamukela kuKwekwezi FM. Asithokozise abalaleli bakho umhasha wonke weKwekwezi FM. Nawe siyathokozisa nje kakhulu, siyalochisa lotshani mawethu. Siyathokoza Magejageja. Belinjani langa lakho namhlanje? Belilihle kakhulu ilanga lami. Yazi-ke thina njengabantu be-African spirituality we are up and down since ilanga le-Africa, kwi-Africa Day. Nathi we are trying by all means to restore Africa, ukuthi Africa back to our roots. Awuzweke uMagejageja, ukhambe njani kwamhlanga emvekeni ezipheleleko? Yo, asithokozisa abantu. Ngicela ukubabonga abantu bakwamhlanga, abantu baseMpumalanga, in particular abamameli beKwekwezi FM. Bafika abantu, sahlala kwabamnandi, ngakhuluma nabo, bajabula abantu, nami ngajabula. So siyabonga kakhulu kubo bonke abantu abaqhubekayo nokuba ama-followers kaProphet Magejageja. Nambala siyathokoza kuleyo ndawo. Magejageja, akho sifake esihlokweni sethu sanamhlanje ukuba umAfrika. Sikhuluma ngani nasithi umuntu umAfrika? Sikhuluma ngecontinent nje kwaphela namkha ukuba umAfrika kusegazini lomuntu? Sikhulume nje nangekolelo yakhe umuntu umAfrika nje. Akho sifake esihlokweni sethu namhlanje. Masikhuluma ngomAfrika sikhuluma ngomuntu o-independent, ngokwakha ngokwe-structure sikaNkulunkulu, ngomuntu ongadependile umuntu. I-Afrika inezinto eziningi afice ama-westerns sivele sinazo. Ngizokwenza isibonelo, i-Afrika isikolo education ayifikanga nabamhlophe. I-Afrika beyivele inendlela educate ngayo abantu bayo. Ngizokwenza isibonelo, bengalambi umuntu e-Afrika, indlala beyingekho because abantu bebefundiswa ngendlela yokuziphilisa. Number 2, there was 0% crime. Why beyi 0% crime? Abantu bebefundiswa ngokuziphatha. Number 3, abantu bebengaguli because abantu bebefundiswa ngehealthy. Abantu bebekwazi ukuhlanganisa ngisho ihlahla baphilisa abantu. Number 4, there was God in Africa, umveli nqangi. Angathi amaXhosa athi uqamatha, athi amaNdebele ngozimu. So bekuvele zonke lezi zinto zikhona in Africa. Ama-westerns mayefika into ayenzile Africa asebenze ngezinto ezikhona vele, but azi-introduce sengathi izinto ezintsha ezifikayo i-Africa. It worse-ke kulezi ezinye izinto kumanye ama-department sizamele there is politics who's trying to liberate abantu freedom kwizinto ezi-physical, but la kwa-spirituality inkinga isesenkulu kakhulu because abantu they think uNkulunkulu noma umdali ufike nama-westerns or ngithi nalaba basekoloni, kanti abantu basekoloni bamfica umdali avele khona eAfrica. But iproblem besingaye emasontweni, besineyindlela ezithize zamasonto nezokuxhumana nomdali. Indlela yokuqala eAfrica engingayichaza nje ukuthi besixhumana ngayo nomdali isemakhaya. Uyangizwa baba? Besikade emakhaya makunabantu abahamba bafa emhlabeni. Emakhaya uthola ukuthi sinento esibiza ukuthi amadlozi abezimu ngesindebele. Bekade uthola ukuthi ekhaya yila kufundiswa khona izinto eziningi. Into yokuqala ebefundiswa abantu ukuthula. Ubuthola ukuthi namanje ungathola ukuthi kwenziwa imicimbi ekhaya kunento eyenzelwa bezimu,
uzwa abantu mabaxabana khona bethi asiphume siyolwela ngaphandle singalweli la ekhaya, because iAfrika ukuthula bekwaziwa ukuthi once kwathinta umsamo bekuba khona ukuthula obekuyikhona obekade kufundwa eAfrika. Enye into yesibili befundwe eAfrika bekuyinto ebizwa ngokuhlonipha. Abantu base-Afrika abantu abane-respect by birth, abamaziyo omunye umuntu. There is why there was no crime, because bebewuhlonipha umuzi womuntu bebengangeni noma kanjani. Number 3, into ebifundwe eAfrika bekuyilento ekuthiwa ukuthembeka. Zonke lezi zinto yizinto ebezifundiswa kwinkolo yase-Afrika. Le nkolo yase-Afrika isikolo sayo sokuqala bekuba ikhaya, ngoba ikhaya mfowethu iyona nto eyifoundation nomdali ayenze yaba ifoundation yomuntu. There is why umuntu Mindlovu angakwazi umuntu ukushintsha inkonzo aphume kule nkonzo angene kule nkonzo, kodwa ikhaya akakwazi ukulishintsha umuntu. Nabezimo abasegazini lakhe akakwazi ukubashintsha, because izinto lezo ongazithuzeli zona ochuzelwa ngumdali yena uphinde uchuzelwe ngabezimo. So lapha ke enkolweni yase-Afrika into ebihamba phambili bekuba ikhaya. Bese kuza number 2, abezimo besikade sinyuka namakhosi, mhlambe siye eindaweni ezibizwa ngeintaba. Let me say kunesomiso imvula itholakala, kuhanjwa kuyohlangana entabeni kunyuka abantu abadala, bese befika kube yibona abakhulekayo kuqamatha, bakhuleke kumveli inqangi. Entabeni besiya masiyocela, kunesidingo esithize siya kusona siyocela. Bese kuthi number 3, ikolo yase-Afrika bekuyiwa emlanjeni, emifuleni ngesintu sakithi, ngesizulu sakithi. So bekuyiwa emlanjeni, bekuyiwa kanjani emlanjeni? Nathiwa kushonelwe kuyahlanjulukwa, kunethunzi elimnyama eliyogeza. Lento yokuya emlanjeni ayisiyintsha, yinto ebihambisana nekolo yase-Afrika. Number 4, bekuba nezigodlo zamakhosi la kuhlangana khona amadoda azokhuluma ngama-issues abhekene nama-communities wethu. Bese kukhulekwa lapho esigodlweni, kukhulekelwe lawo ma-issues abhekene nesizwe, or else inkosi i-identifye indawo ethize la abantu abazohlangana khona bese kuyakhulekwa khona. Iyona ndlela-ke le eyayikade isetshenziswa before the colonizers came in Africa. Ama-colonizers-ke mayefika e-Afrika, nansi into afika yenza, afike ngama-wings awu-2. Eyokuqala i-Christianity le dominate kakhulu kubantu abamnyama. Eyesibili lethiwa i-Islamic. Angizogxila kakhulu kuyona le Islamic because vele akuyona kakhulu eyacolonize abantu base-Afrika. Le ebizwa ngokuthi Mindlovu i-Christianity. I-Christianity mayifika Mindlovu e-Afrika ayifikanga kamnandi, yafika kabuhlungu. Nansi into bebekubamba kuyona uma ungafuna ukuthatha le nkolo yase-Afrika. Ngo-1883 yithiwe uthola khona iy'ncwadi ezazibhalwa oKing Leopold II from Belgium. Babhala bezibhalela abantu ababe bathume ukuthi bazoshumayela leli vangeli labo e-Afrika. Babatshela ukuthi e-Afrika abantu bakhona bayazi ngoNkulunkulu kakhulu, kodwa fanele nibenze abantu base-Afrika bazi ukuthi yonke lento abanayo eyingcebo ayithi shu. Kunengcebo abazoyithola uma sebefile ngale kwethu. Nibenze bakholelwe kulento enizobatshela yona. Nansi into abafike bayenza ke nama-Afrikana introduce ngayo. Mangabe sebefika benze i-strategy sokuthi abantu ababe nento ebizwa ngodompas. Leli gama la dompas belikade libiza ukuthi isipasi seziwula zezilima zama-stupid. So leli namapasi ukuthi mawuyolenza kube nefomu oligcwalisayo. Le fomu oyigcwalisayo ibinendawo edemand ukuthi iba negama, kuthiwa hey your Christian name fanele ube negama. So kuyaphoqa ukuthi wena abide kule Christianity, because ukuze ube ne-ID uzodinga ukuba negama oluzolithola enkonzweni bese uyobhalwa ngalo laphaya. Number 2, bafika batshontsha, bathatha umhlaba ngenkani, bakhanda amasonto kulomhlaba, ama-missionaries. Bese kuthi labantu abahleli ngaphansi kwalomhlaba bese kuthiwa uma ungayi kuleli sonto uzophoqeleka ukuthi umuzi wakho udilize uhambe la. Abantu ke besaba ukudilizela imizi bebephoqeleka ukuthi baye kuleli sonto. Leli gama elithi isonto lisho ukuphendulwa, ukuthi uthi ubhekele uphendulwe ngenkani ubhekwe ngala. So ke bekuthi emhlabeni wabantu vele kusho ukuthi sekungumhlaba wenkonzo lo. Ukuze ukwazi ukuthi uphile kulomhlaba fanele ube yimember yale nkonzo.
bakhona ke nabazidecidela bona ngoba bethanda ukuthi bangene ngaphansi kwalenkolo, because esinye istrategy le Christianity bekuba ngathi umuntu uphucuzekile, kube ngathi uyiqaba wena ufundanga wazi ukuthi usele ezintweni mawungafuni ukuqhubeka mawungafuni ukungena kule nkolo Christianity uqhubeke nalenkolo yase-Africa. So lenkolo ke yase-Africa iyona nkolo very powerful eyayikhona nesekhona namanje, but into eyenziwa ukuthi mawusaqhubeka nalenkolo yase-Africa kube ngathi wena ingqondo yakho ayisebenzi kahle. Ba-introduce ke uhlobo lwama-classes wey'ngane bezifundiswa from Sunday school, bezibamba isey'ncane zithi izikhula zazilolu uhlobo lwe-Christianity. Le nkolo yasekhaya yafa kanjalo-ke ebikade ichumanisa izimo, ebikade yenza abantu beye ey'godlweni zamakhosi ba-respect amakhosi, ebikade yenza abantu baye ey'ntabeni konomkhubulwane bayocela imvula uma imvula ingasabi khona, ebikade ifundisa iguguzela lezi zinto ezitholakala kumuntu ongum-Afrika ezibizwa ngokuthula. Abantu base-Afrika babengalwi njengoba belwa, and njengoba ngishilo ngathi there was zero crime, i-percentage yobugebengu beyingekho ngoba bekade le nkolo yobu-Afrika ivusa lento ekuthiwa i-spirit of ubuntu. Besikade sinobuntu, ubengadli uMindlovu Magejageja engadlanga, bingakho amasime bengabiyiwe, ukuze kuthi uma uzonana ungalokhu uvulelwa igate kuvele kuthiwa hamba uyokha ikhwebu lapha uyophekela abantwana uphinde unikezwe nawe okokotshala, ngoba bekade kunokuthula. Number 2, bekade kunekuhlonipha ngokwenkolo yase-Afrika. Number 3, bekhona ukuthembeka. Iy'nkomo zabantu bezingalahleki ngoba abantu bebethembekile. Yini abantu they used to believe in their root, in African spirituality. Ya-uprootwa ke lento, abantu baqala-ke basala bale izinto abayizona namhlanje. Nge-Africa Day yilokho esifuna ukukukhumbuza abantu about the power of African spirituality religion. Ya kuyazwakala Magejageja uveze indaba ekhulukazi la ukubana ama-Afrika bekanamandla wokuyokubawa izulu nababuye endabeni izulu lubalandele beline. Exactly, besiliba phela ngisho 1 hour, but namhlanje ama-Afrika athandaza imithandazo engaphendula because athandaza out of African spirituality. Ngiyakuvuma Magejageja, ake ngibuze la. Yes. Ikolo yethu sima-Afrika siyihlanganisa njani nomveli qangi noZimu? uZimu uconnecta njani nathi ama-Afrika ekolweni yethu? Angazi line yethu wenza njani. Uyazwakala Magejageja. Okay, ngiyabona uyangilahlekela Magejageja. Akhe ngiyomzuma ngibone bona ngiyabuya naye na. Sivula ngobani veke. Hello. Udona. Khona kanjani? Ngikulalela ngomgcibelo. Manje igama leli dilele phela. Yeah. Ngikwasusebenzisa vele. Awamsana. Yokubhala futhi yazwa. Ishongibiza ngomsana. Yokuyakhosa sihlangane enkosini napho or ekodwapho udelele bawenzani? Uzuthi ukhambenzela napho udelele. Yabo nje ngotira ngithi cha. Nami ke nangena stage ngokwenza ngidilele. So siyazwana mzolisa. Awa, ngililisa futhi. Nje nayibhale phone vele ayazilile mfo. Ngazi yokulila kuhle uzokulila ngibanya. Azilile. Ku-Arvula. Sibuya nawe 3 to 6 no DJ Alvuna. Sima Afrika ngemvelo, Sima Afrika ngekito lethu, Sima Afrika ngemvunulo yethu, Sima Afrika ngemilambo, indaba, amahlathi, imila, imbandana namanzi, Sima Afrika ngelimi lethu namasiko wethu. #nakupenda Afrika. Nambala likwekwezi FM kukhanya ba ngibuya naye uMageja ngikuzwile la umbuzo wami ngaphambi ngobana inetwork isibethe. Bengibuza bona sima-Afrika thina umveli qangi uZimu si-connecta njani naye uconnecta njani nathi? Alright, thina ma-Afrika
umvelikangi noma ngithi uZimu besivele sine connection naye through lezi zinto engizibalile ngathi ikhaya mangabe ekhaya kukhulunywa nabezimu bekuthiwa nifike nihambe niye kuZimu nintshela ukuthi sicela ukuthi nokuthi besivele sicela kuZimu kodwa besisebenzisa abezimu njenge connection a point of contact abantu abasisizayo ngoba bona sebengale kwelemimoya baxhumana kangcono kunomdali abasenawo ama limitations because thina siyafana nabantu abangasekho laba babizwa ngabezimu i-difference yethu thina we still own the body, we are still trapped in the body. Singama spirits sonke thina the only part esikwazi ukuflya spiritually singavinjwa ilutho in our dream kuphela when you are dreaming. But isiyinto eyodwa kahle kahle umehluko ukuthi thina we are trapped in the body, we still own the body. So besiye sithi ke masiye emsamo siyoshisa iphepho sithi sicela nifike nisicelele kuZimu esavela kuyena ngoba siyinzalo yelanga. Nimtshele uZimu ukuthi nokuthi noma sikhuphuka siye entabeni siyokhuluma noNomkhubulwane lapho bebebadala ibone bebesikhulumela noZimu befike bakhuleke besikhuleka kuZimu thina ama colonizers when they came into abayi-introduce kuthina ukuthi asisakwazi ukuya kuZimu ngomdali sekufanele sithole uJesu kokuqala. That's a difference from lesi sikhathi esibuya kusona nalesi esikusona njengamanje kodwa uZimu yena besimazi kakhulu. Enye into ebesikwazi uZimu ukumbona ngaye imvelo ngoba thina besikholela ukuthi yonke into ekhona ivele kuZimu. So bese ukuthi makugula umuntu sihambe siyokha amacembe yihlahla lezi emahlathini silaphe ngazi abantu mayephila umuntu udumo besilisa kuZimu because siyisizwe esikholelwa kakhulu kumveli nqami thina as an African. Iyazokala Magejageja. Akhe ngibuze la nawuthi besithumela abezimu ukuthi bayokukhuluma noZimu. Abezimu aba si ithemba lethu likibo namkha ithemba lethu likuZimu na angazi ithemba lethu likuZimu kodwa siyayazi iprocedure yokuxhumana laba bamhlophe ama-colonizers mayefika drobha kanje athi mangabe introduce umdali angithi leli gama elithi uNkulunkulu leli lesizulu kahle kahle it's a misinterpretation igama elingabhalekanga kahle ngokomthetho sasithi omkhulu kunomkhulu bethu thina sinomkhulu kodwa uZime ungomkhulu misho kunomkhulu bethu. So ke iprocedure yesintu ithi awukwazi ukusuka uye kumuntu omdala konawe weqo angenza isibonelo mangifuna ukucela something kumkhulu wami ngiyicela kumkhulu wami ngiyicela kubaba wami ubaba wami bese hambe yongikhulumela nomkhulu wami. Thina we used to believe we order yekhaya ukuthi asikwazi kuya komkhulu kunomkhulu thina siya kumkhulu umkhulu bese siyela komkhulu kunomkhulu. Bathi ke mabeyibhala bona bathi uNkulunkulu okuwukuthi bebestadishile ukuthi thina sithi omkhulu kunomkhulu bethu. So injalo Mindlovu ngiyakuzwa Mageja. Ithemba lethu likumveli nqangi kodwa futhi siyayazi order yekhaya ukuthi ikhaya awukwazi ukuqala kumuntu omdala ungadlulanga kulabo abanye ofanele udlule kubona abadala kunawe njengoba nasekhaya bekuthi makhamba ubaba bengingasuki noma ubane emsamo bekusuka inkosana kababa lo nomdala onikezwe lelo lungelo kube uyena oseyamsamo on behalf of the whole family. Iyazokala Mageja hayi mlalele kokwezi FM sizokumema ke nawe ku 086 0003278 086 namkha ku 079 4132172 WhatsApp line yethu lapho ngena ungeze namkha ukhuphe kilokho esikhulumako uveze nawe ilwazi lakho sigidinga iAfrica Day sikhuluma njengoba Africa bethu sikhambisana nomprofeti uMagejageja onelwazi hle naziza endabeni yeAfrican spirituality jika njena ngibalikhomba ke phambi kobana kubethe isimbi ye-11 Mageja ukuze sibuyise uAfrica bethu sibone kube ngebethu njengemandulo kufanele senzeni izinto ezifanele ilungise yokuqala ile African spirituality efanele ibuyele ebantwini abantu babuyele kwindlela eyayikade yenza ama-Afrika ephile kahle. Eyesibili esoyilungisa ngazi ukuthi kuyolunga kanjani kodwa enzima
kalenda yethu iphenduliwe asikho kwikhalenda yeAfrika sikwikhalenda yamaRoma angikwenzela isibonelo iEthiopia ayikazi colonize so since iEthiopia ingakazi colonize ikhalenda yabo ithi nge-11 September bona basebenzi akuchita Mageja ngathi ufuna ukusidanisa inetwork injani manje okay i-right asikhulume ngekhalenda. Okay, so le calendar yase-Ethiopia since ingakazi colonize Ethiopia mayi-celebrate i-Christmas ba-celebrate i-Happy New Year basasebenzisa i-11 September nabo due to political reason kahle yi-23 from i-21 22 23 thina sisebenzisa uDecember kithina is an African uDecember usebenzeli ngesizulu sithi uzibandlela why sithi uzibandlela uzibandlela yila zonke izihlahla zimilile khona izindlela zivalekile zingabonakali so asikwazi nje ukuqala unyaka omusha zibe indlela zingabonakali siwela kanjani uya kulonyaka olandelayo so enye yento eyatwistwa kuthinwa i-calendar siphambene nemvelo because i-calendar must be in line with the nature fanele kuhambisana ngenza isibonelo i-Happy New Year yama-China they celebrate it from in the middle of January to in the middle of February. That's why they prosperisha ngoba bahamba ngokwekhalenda yabo. Thina sisaphethe le calendar yokucolonize. So vele si against imvelo yase-Afrika ukuthi operator kanjani si against iweather yase-Afrika thina lithi lishona ilanga thina sithi liyaphuma lithi liphuma sithi liyashona makufanele sibonge thina siyacela makufanele sicele thina siyabonga there is why izinto zethu as an African zibonakala slow baze bathi si lazy as an African kanti into esenza sibe lazy we are against seasons siphambene nama seasons and time so as an African izinto lezi njengama-Afrika ekufanele sizibuyise siphume kuma-holiday ezizwana ngoba ma-celebrate ama-holiday abo sisaqinisa ama-altars abo imisamo yabo siwikinisha eyethu imisamo as an African kodwa kancane ngifuna ukukutshela impilo umhlaba unjengemoto imoto ine-forward ino-reverse mawungase ucheck njengamanje u-reverse gear ungenile Africa i-Africa ibuyela back kuma-roots ayo kancane yes basasekhona laba bastabhona bangafuni ukubuka indlela yokuphila yase-Africa vele ngezivele ndawonye zivele kanye kodwa ngokwami ukubuka ngokusaveya as a spiritual person ngiyabona ukuthi kancane i-Africa is going back to the roots siyabuyela empandeni ze-Africa so into yokuqala efanele ilungiswe i-spirituality because ngeke umliberate umuntu esaboshiwe spiritual kwalunga i-spirituality somuntu lo muntu ngeke usamenza lutho buka umuntu ohlanyayo mawufuna umthakathi ukubopha umuntu ohlanyayo umfaka imimoya ahlanyiswe imimoya umzimba ukhishwa imimoya ekhaya so ke nathi kwalunga emzweni lemimoya umzimba uzophuma ezweni lokuqina iyazwakala Magejageja ngifuna ke nginikele umlaleli la ikokwezilo tshani manje ngiyakuzwa ngifika nje ngiraro okay ngizele ngiraro lelwayi okay mama akuthume phasi umbuzo wakho asikuzwa nakho ngiyaphila ziningi izinto ezinirarayo ungakhona ukuxazulula sele ngibhile yini into enza ukuthi ungaba nento engirarayo sengiberekisana nezinto okay umbuzo wakho angikuzwa mama uphila likhona angikuzwa umbuzo wakho mama bona uthini hello asikuzwa umbuzo wakho Mageja uyamuzwa umbuzo Ngoba ngimuzwa mama umbuzo wakho angikuzwisisi mama awukho ubuyelele ngithi mina yakho ngiyaphila ningi izinto ezingirarayo ukuthi sele ngibhubhile nangikhona ukuberekisana nezinto njani ngiberekisana njani okay ngizibangithuma njani sengifike nini ngale ngoba kunesilinde ilanga lokuqashwa ngamanye amagama uthi sele ubhubhile bakuthuma njani ukuya kumveli iqangi iye usho njalo iye okay Mageja okay umuntu asiqale la Mindlovu umuntu akafi asiqale silungise lonto umuntu akafi umuntu uvela kwifamily uyobuyela kwifamily ingakho umuntu mayehamba emhlabeni ubona abantu bakubo umuzwe sethi sengibona usifanibani kanje bese yeza ispirit somuntu umveli nqangi usezweni lemimoya sixhumana naye ngomoya
ukuthi kanjani that's a mystery of God, imfihlakalo kaNkulunkulu ukuxhumana nomvelinqangi. Angenza isibonelo thina njengabaprofeti sisemzimbeni kodwa siyakwazi ukuxhumana nomvelinqangi. I can hear from God ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma njengamanje, not through the book, hayi ngencwadi ebhalwe phansi. Kwesinye isikhathi umvelinqangi ukhuluma nangama signs, akubonisa isign ethize, kwenzeka into ethize, kanti ivoice kamvelinqangi uyakhuluma. Kudinga ukuthi ke lokho thola igrowth kwi-spirituality, kulo muntu owuthisha wakho we-spirituality akufundise ukuthi how do you hear the voice of God. But automatically when God speak, you can recognize ukuthi this is not a human being, this is God. So ukuthi uyanjani ngale, umndeni wakho ngale odecide ukuthi ubani esimthumayo ukuthi ayosikhulumela nalaba basemndenini ukuthi kube no one no two, njengoba kunabantu abakwazi ukufemba balanda idlozi lakini likhulume emzimbeni yabo. Inamba iyazokala ku 079 4132172 iWhatsApp line yethu mlaleli kokwezi FM. Thumela ke 086 0003278 inomboro zomtato. Makeja, indaba yemvelo eAfrika sinemvelo. Afrika yihle inendaba, inamahlathi, inemilambo, inelwandle. Sicommunicate kanjani nemvelo sima Afrika? Njoba ngisho ngithi singama Africa ngithi angenze nje thina singama Africa khona izilwane bezingekho dangerous kuthina. Nesikade sifundisiwe ispirit of our ancestors, spirit of buntu, sasifundisa ukuthi mawushawa inyoka yino idlayo ngaleso sikhathi abantu babengafi bebulawa izilwane. Thina sinamandla okucommunicate nemvelo. Angenze nje baba, uyazini ukuthi imindlo wonke lamakhambi alapha abantu ezibhedlela, majority yalawo makhambi astudishwa abantu base-Afrika, i-medical science ivela e-Afrika, yenziwe ngezinto zala e-Afrika because kunabantu ebebethola ama-gift okuxhumana nezihlahla. Labo bantu basebexhumene nezihlahla bekwazi uku-identify ukuthi lesi sihlahla singamphilisa umuntu one-stroke. Namanje kusenzeka, ngenza njengami nje, mina kunezifo eziningi engisilaphayo. Lezi zifo ngifundanga esikoleni, ngitshelwa through amaphupho ukuthi uyovuka ekseni uyomba lapha. Ngiboniswa abezimu bafika kimi bakhulume bathi uzovuka lapho uyomba lapha nalapha. Ngivuke ehlathini ngisifice leso sihlahla, mangimba leso sihlahla ngempela ngithola ukuthi senze njani siyaphilisa because nezihlahla zinemimoya njengathi. Yingakho isihlahla mawusigenqa siyakhala inyembezi, nazo zinemimoya njengathi, ziyakwazi ukuxhumana nathi. Yingakho nalabo abaloya basebenzisa the very same strategy, banepower yokutadisha izihlahla ezi-wrong ezithi mazingena kumuntu zi-affect imimoya yomuntu, zimenza umuntu agule, zimenza umuntu ahlupheke. Nalapha emlanjeni Mindlo, yingakho kunomuntu othatha abantu abayise emlanjeni Mindlo bafike bangabuyi bafe bonke labo bantu emanzini, bese kuthiwa badliwe inyoka yasemanzini. Ngolimi lwethu thina kwa-Afrika sithi inkosana, sithi inyoka. Bese kuthi lokho abelungu abasivezela kona bethi imamedi, thina sithi inkosazana leyo. And lama pictures okuvezwa ngayo akulona iqiniso. Thina-ke njengami nje Mindlo, at the age of 5 years mina ngadisappear emanzini for 7 days ngihlezi emanzini. So ngayifundi mystery, akukhulunywa zonke izinto esemanzini, kodwa ngayifundi mystery. Mangiyisa abantu emanzini kuyenzeka bengakutshela abasenkonzweni yami nginquma idate ngithi siye emanzini, ngibuye ngishintshe ngoba ngithe mangiyocela lapha emanzini ngafike ngangavunyelwa abaphathi bamanzi. So-ke yonke lento kukhona ama-gift, iziphiwo esikwazi ukuxhumana ngazo nazo lezi zinto, kodwa kusho ukuthi zimamela thina kuphela. Wonke umuntu uyakwazi ukukhuluma nalezi zinto zimamele mina, ngoba siphila ngazo, sidla zona izihlahla, nazo zidla amanzi. Siphinde nathi sigeze ngamanzi, siphile ngamanzi, siphila ngazo lezi zinto, sixhumana nazo almost every day ukuze zisenze sibe clean, ukuze zisenze siphile ngokuthi sidle kuzona mina. Iyazwakala Mageja, ngifuna lakhe siyokunikela umlaleli kokwezi FM ithuba naye keka Paul la afuna ukuphawula khona umlaleli. Hello Mindlovu. Mindlovu. Ngingemedlibheka ngithome lapho. Mindlovu, ngiyajabula mina ukuzwa isithekele esikhuluma ezifana nalezi emhathweni, kodwa ngibuye ngibe buhlungu ngoba yena kusebusuku abantu abaningi balele. Mindlovu, makakhuluma ngeAfrika yakhona la izwako Mindlovu,
kuyiqiniso elikhulu ngendlela mina engangiresearcha ngayo nami ngifuna ukwazi Mindlovu ukuthi kuba yini abantu bezwe lekhethu bavele bajikelwa umnotho ongaka sabuye sesiphathwa ngabamhlophe abase banothile khulu ukudlula thina abantu abanzima ngitsho njalo Mindlovu ngixolise kulelo gama kodwana ngakuthola lokhu bakuchazako nami into ngayitholako Mindlovu ukuthi ubaba angikhumbuze la ukuthi kuna this crew eyathunyelwa eAfrika to check ukuthi abantu beAfrika baphila njani benzani bakholelwa kuphi. The first thing ebayenza is to change inkolelo yabantu kulokho abakholela kikho okubahelebhayo ukuthi abomkhulu noma la sikholela khona basijikele ukuze bakhone ukuthi bangene kithi. Ngibawa ubaba akangichazele kuleyo ndawo ukuthi kwenzakalani abobani ngasiphi isikhathi. Ngibawa net lapho angazi noma ngathola leyo mhlambe research neti anginalwazi kuhle lapho ukuthi bekubobani ngasiphi isikhathi kwenzakalani. iyazokala kuleyo ndawo hayi ungasabi mlaleli kokwez FM i-technology ithuthukile abalaleli abangakalaleli bazokuthola i-podcast kusasa bakhona ukuzilalelela ngesikhathi sabo. Asimphendule Mageja. Ngicabanga ukuthi ukufika kwabo okokuqala bezodatisha lento kwako 1843 kodwa la umonakalo waqala khona kakhulu njoba ngisho ukuthi incwadi yayibhalwe uKing Leopold the second njoba ngishilo waseBelgium la athi bayibathuma khona ngenkolo yobuKristu wabafundisa ukuthi ngicabanga ukuthi babethunyelwe ezweni laseKhongo abafikela kulona eAfrika ngoba emva kwalokho angithi lawa amanye amazwe abumbeke wena Mindlo ngesikhathi sebebaleka uthola ukuthi incindezelo isinkulu koKhongo entshona lapha yana enhla neAfrika behla abantu baze bazofika la eMzansi Afrika behambe bebalekela zonke lezi zinto ebese zenzeka. Ukhumbula ukuthi leli zwe laseKhongo namanje lisahamba kakhulu libizwa ngeDRC manje lanjwa kakhulu linomnotho ombiwa phansi. So ke bafundiswa laba bantu ngo-1883 ukuthi manifika lapha masenishumayela anoqhakambisa izidingo zezwe lenu kakhulu nisebenzise lamavesi njengokuthi babusiwe abampofu ngokuba bayozuza umbuso wezulu. Uyabo kanye naleli elithi ukuba isicebi singene embusweni kaNkuluNkulu kuyofana ikameli lingangena ngembobo yenaliti. Yonke leyo nto niyoqhakambisa wona niqhakambise izidingo zezwe lenu enibuya kulona ngoba inhloso yethu ukuthi sidle umnotho wabo labo bantu. So imfundiso zabo zazibhekiswe kakhulu kulaba basebancane. Uyayibona lonto leyo ngoba ibona babesuke befisa ukwazi. So ke into ababeyenza babephikisana nalo lonke ulwazi lwaseAfrika olwalukade lufundiswa njoba bengichazile Mindlu ukuthi even izikole beyivela imfundo ikhona eAfrika ayifikanga nabo. Into abayenza bona ukuthi bayiqhoqhobale kube yibona abahleli ngasenhla ukuze baguqule izinto. So lento ke ithi mayifika ngempela ukushumayela kwabo kwabhekise idingo ethi thina sibanikeze lezi zinto sibanikeze ingcebo ngoba into eyosala emathuneni amaguga lelizwe eyosala emathuneni saqala into ezinjalo safakwa lo mqondo saze safakwa namaculo okuwukuthi namanje mawungathatha icilongo leli liculo emasontweni wethu abantu nelaba lifane lethu liyabalisa ngingumfokazi lapha emhlabeni ngifuna izulu ikhaya lami elabo likhuluma ngo-amazing grace how sweet uyabo you are. Lento into abayenza behlose ukuthatha umcebo waseAfrika. Hayi ke bathi mabesifaka besiphambanisa thina njengama-Afrika ukuthi inkolo yethu ingabe isabheka la kwi-African spirituality ibheke kulokho abakushoyo.
baba asikho isihlahla esikwazi ukuba nama-fruit uma ama-roots wakhona damage, so they damage our fruit is our spirituality, ngoba isihlahla simi our roots njalo, isihlahla simi ngama-roots, ama-roots awabonakali, kubonakala istem. Thina njengama-Afrika sinjengesihlahla, sibhalanse kakhulu kuma-roots wethu ongabezimu bethu, kodwa sibonakala si-strong ngaphandle. Uma ufuna ukusibulala yiya lapha kuma-roots, so kuma-roots laba sidisiva khona-ke, la umonakalo waqala khona waba mkhulu ke manje ngo-1883 la sebethumela khona ama-missionaries baqala namasonto-ke. Ya iyazwakala Mageja ku 086 0003278 na ku 079 4132172 iba lithoba ngaphambi namkha ngemva kwesimbi ye-11 lihlelo sizigedlile sigidinga i-Africa Day. Sima Afrika ngemvelo, Sima Afrika ngekito lethu, Sima Afrika ngemvunulo yethu, Sima Afrika ngemilambo, indaba, amahlathi, imila, imbandana namanzi, Sima Afrika ngelimi lethu namasiko wethu. #nakupenda Afrika. Imidlalo ongayilindela kuKwekwezi FM kusele indawo yinye ku-PSL zintathu ingchema ezibangabo. Ngosonto mhla ka-28 kuMeyi kuputaputana iKaizer Stars neCape Town Spurs eSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga kwaNdebele. Ngomhla ka-31 kuMeyi iMaritzburg ibambana neKaizer Stars eHerigwala Stadium kwaZulu Natal. Ngomhla ka-3 kuMgwengweni iCape Town Spurs ibambana neKaizer Stars ePero Park. Kuzokutshisa phasi mhla ka-7 kuMgwengweni iKaizer Stars nayibambana neMaritzburg United eSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga. Ngomhla ka-10 umdlalo wokugcina eHerigwala Stadium iMaritzburg United ibambana nesichema seCape Town Spurs. Imidlalo le uyilethelwa ngokuzikhakhazisa i-SABC Sport. #We love it here. Uzoyizwa bunqopha for the love of the game. For the love of the game. Alright, le Ikwekwezi FM kukhanya bakhe sizwe umlaleli bona ubeka uthini. Awande Mindlovu. Ngimuzwa kuhle ubaba lona. Into engayikhulumako uma ngabe awusebenzi ngabezimu angeke umuzwe, kodwa uma ubakhonza bezimu uzomuzwa ubaba ukuthi uthini, ngoba uma uthatha ukuthi abantu abalele bafile angeke umuzwe, kodwa uma uthatha ukuthi abantu abalele balele, yes ngoba abasekho la emhlabeni, kodwa uma sikhuluma nabo bayasizwa, uyezwakala, ngikuzwa kahle. Uma ngabe uyileya muntu lo ubuya le ekudaleni emvelweni njengoba ichaza uzomuzwa kahle, kodwa uma umuntu omusha kunekhonakalo lokuthi ungahlala ungamuzwa. Thank you Mindlovu. Bye. Siyathokoza kileyo ndawo ke sizwe omunye umlaleli la. Usesekhona Mageja? Ngikhona ba. Awuzweka sizwe umlaleli? Mindlovu kunjani? Ngiyaphila. Yebo ana wasetsakani. Umfundisi uqinisile yazi makathi umuntu ulandwayo bakubo. Mina lento esengiyibone kabili phambi kwami. Abantu abahamba abazohamba bamtshela ukuthi naba bobaba. Kokuqala ugogo uzala ubaba ngayombona esibhedlela wangitshela ukuthi bheka naba bomkhulu bagqoke kahle kanjani and washona ngakusasa. Wesibili udadewethu ongilamayo ngihlele naye kanje amtshela ukuthi ubone ubaba nomama sebalala labantu bebameminyawo ene washona ngalelo langa. Ucinisile umfundisi lapho yazi izinto yazi mele sibozilalela yazi umuntu akayikuyaya kuNkulunkulu, but mina ngibonile ukuthi umuntu uyakuba waba kubo. Ngiyabonga, amen mfundisi. Siyathokoza kuleyo ndawo ke sizwe la. Mindlovu esihambeli sakho Baba Mageja. Ngiyabonga kakhulu Baba Mageja. Iqiniso olikhulumayo liyaphila, likhona, ngiyalibona mina. Nginesicelo Baba Mageja ukuthi ihloko enjengalezi azingagcini ukuthi nikhulumise ngalesikhathi sokubungaza
i-Afrika. Mina ngathanda ihloja ngalezi zihlala ikhulunywa kwenzela ukuthi lento izongena kubantu, izongena mu-Afrika, izongena emthanjeni mu-Afrika, abantu babuyele ebhandeni zabo. Usakho wavilakazi eMayflower. Angibonge Mageja nawe Mindlovu. Siyathokoza vilakazi kuleyo ndawo. Mageja, ungathini ekuphawulwe mlaleli Kokwezi? Mfowethu siyabonga ukuthi abantu bakithi njengoba ngishilo ngathi i-reverse gear ungenile i-Afrika kuyela back, because enye yento Mindleko ofanele siyilungise ngelinye ilanga yiyo le yabefundisi, because labefundisi they came as a colonizers in a way. uKing Leopold mayibabhalela incwadi uthi kubo anobafundisa abantu base-Afrika ukuthi abefundisi bona bangobaba bemphefumulo yabo ukuze bevukele izimfundiso zabazali babe emakhaya. Uma nibafundisa besebancane bayoyeka ukukholelwa emfundisweni zoyise nonina banamathele kulokho enikufundisa khona. Why? Yenzelwani lento? Ukubulala istructure esibizwa ngokuthi ikhaya. Mindlovu, you know ukuthi bangaka abantu abakhipha imali zama-pledge kwakhiwa amasonto, kodwa emzini yakubo makufuneka imali yokwakha indlu kagogo ngasenhle angakhuluma umlomo uzube ngaka. Why? Because le system vele yamasonto siyisebenzisa to restore ama-African party. The honest truth yona system eyalimaza abantu abamnyama, njengoba until today ungezwa befundisi belwa kangaka amakhulunywa ne-African spirituality, hayi ngoba belwa ngoba bebhizi nemphefumulo yamuntu, yingoba balwela isinkwa sabo lento seyibhizinisi. Abantu bacindezelwa ngaye emasontweni ukuze banonophalise, bacebisa umuntu oyedwa bizwa ukuthi umfundisi, naye angaquestionwa umuntu ngoba uyasatshwa kwazi ukuthi hayi uyena olinda imphefumulo, uyena ubaba wemphefumulo, kanti ubaba wemphefumulo ngumveli inqangi. Thina njengabefundisa abantu sifana nabantu ababathwasisayo, sibadlisa ukhamba ukuthi mase kufanele baqedile babuyele emakhaya ngoba nalolu ukhamba luthandwe abezimu babo. Fanele badla impande babuyele beyokwakha amakhaya, hayi ukuthi bakhe isonto beyokwakha amakhaya, ngoba ipurpose kaNkulunkulu yokudala abantu ubalethe emakhaya. Fanele abantu baqinise amakhaya, bakha amakhaya, hayi amasonto, hayi ukuthi bondla befundisa abazali belambile emakhaya. Iyazwakala Mageja. 086 000 3278 izumlaleli Kokwezi lotshani? Ikokwezi? Yebo. Kunjani baba? Yaphela umakhopha kanyandeni lokhuluma. Siyathokoza. Ngibingelele kumprofeti wami baba Magejageja. Baba uMakhosonto. Cha. Hey, le ndaba inhle kimi futhi ngiyayithanda. Yazi engathayisela kukho mina njengami khumbula nje ngikhula ngisesemncane endaweni yakithi lapha kwaNongoma. Bekunenye intaba obekuthiwa ukwalizwami igama layo. Leyo ntaba leyo ibiphezulu. Bekuthi njalo baba nomama bendawo mabeyocela imvulo sebecele khona kubekwa amatshe laphezulu rawundi ngathi ngizwa kwagogo. Ubaba kuthiwa bahlala ngapho, mama bahlala ngapha kuthandaze ucelwa imvula. Uthi uyahamba lapha entabeni uthothi kunendawo enamatshe. Sesajwayela ukuthi njalo mondlula lapho uphositshe khona uthi ngicela inhlahla. Manje mase ngiyabuka manje ayisekho yonke leyo nto ngenxa yani yalesikuthi sashiyo ngokwethu sathatha okungesikho. Sesiphendula sho izingane zethu zikutshela ukuthi mawuthi wenza umsebenzi ekhaya uthi hayi leyo nto ingamadimoni. Sengiyabona ubaba Magejageja mayechaza lento ukuthi inkinga iqala lapha esontweni, ukuthi esontweni kushintshwa inkolo yasekhaya bese kuthiwa umuntu ungayilandeli inkolo yakini. Kodwa ekugcineni lo muntu mayehamba emhlabeni nawe wafundisi bayahlehla sekusele wena la ekhaya asezi yena azoqhubeka ngendlela yakhe. Angibonge basakala. Siyabonga. Siyathokoza Nyandeni kuleyo ndawo. Hayi Mageja sisebenzele ukuyivala. Ungathini ngombono bekwe nguNyandeni? Uqinisile baba. Isonto maliphamba uyabona le system into enza isonto liphambane nekhaya sisebenzisa le system esacindezelwa ngayo. So le system vele umsebenzi wayo kwakuzophikisana nezimfuno zethu njengama-Afrika. Yayizosenza siluze igolide, siluze i-chrome, siluze amagugu onke omhlaba, imfuyo nayo yonke into. Yayizosenza njengoba uzubona ukuthi
cabanga ubaba bethu abafa Mindlo bethandaza kwisithombe sikasimende sakhiwe ngesimende kuthiwa umama wenkosi lo thandazani kuyena, bathandaza kwisithombe somlungu omhlophe sakhiwe ngesimende. Labo bantu mabefika ngale bangabezima abanjani, abafa ingqondo zabo ziphunduliwe zimnyama, begqokiswa ingubo emnyama, bathandaza ithombeni zasimende baze bafa. Until today abantu bakithi basaqhubeka umveli nqangi ekhona, simnyama sikho isithombe somuntu omnyama ekuthiwa sithandaze kusona, sidelela amakhosi, sidelela istructure sonke sethu njengabantu abamnyama. Ngizothi kubantu abamnyama ayibuyele emasisweni ma-Afrika, ake sakha amakhaya ama-Afrika, ake siyeke ukwakha amasonto, ngoba kusasa labefundisi sizozwa kuthiwa sebebalekile nemali engaka, sisale thina sihlupheka amakhaya ethu abhidlikile wakhiwa, kanti sibhizi sigijimisa amasonto. Amasonto ngicela laba abawoza kwethu ababafundisi, ake sakha abantu sibakhele emakhaya, ngoba uNkulunkulu udala umuntu wamlethela ekhaya. Akekho umuntu ozalelwe enkonzweni, abantu akubona bethu, abantu abemindeni. Ake siyeke ngisho neziprofeto lezi eziqhatha imindeni, ake siyeke nezintshumayelo lezi eziqhatha imindeni izondane yodwa. Ake sakhe umuntu, sibuyise ispirithi sobuntu, njengoba si-overseer phezu kwey'mpilo zabantu. Asikhumbule ukuthi abantu Mindlo ngesi-Afrika ngesintu sethu abantu babuya emakhaya. Ake sakhe emakhaya, kungenelwane emakhaya. Kufana nalento esiyenza mangabe kuyimingcwabo Mindlo, uthola ukuthi sekuyithina sesiphethe ama-families isishintshiwe iprogram ye-family, sekuyiprogram kamfundisi. Uze umfundisi ethi ikhuluma zibe ngaka, ungenaphi ngoba umndeni olahlekelwe. Wena mabe 30 minutes ayibonga inkosi siningi leso sikhathi, yeka umndeni wenza izinto zawo ngendlela yakhona. Uyothola omunye mangabe bakholelwe ehlahleni sebefihle ngisho ihlahla ngoba benzela umfundisi, benzela inkonzo. Ngizothi inkonzo inkulu kunekhaya, kuqala ikhaya bakithi. Abantu noma befe fela enkonzweni kubuza umbuzo ukuthi owapha ashoniswe ekhaya. Sengathi-ke labantwana esibakhayo asazi ukuthi banamakhaya, labantu esidla imali zabo sazi ukuthi banamakhaya. Ake senze ucwaningo, bayondla yini emakhaya, kuphilwa kahle yini before banikele la inkonzweni, ngoba benikelela ukuthi nathi sikhokha ama-rent ney'dingo ey'thize, kodwa hayi ukuthi siba misuse. Number 2, benikela ngoba babonga impande esibanikeze bona okhokho babo, hayi kodwa ngokucindezela lokho obugebengu kokuthi sibafundele iBhayibheli sithi thina we guide over, we rule over their soul. Isikhathi saleyo nto siphelile manje. Africa rise. Africa ngiyayithandazela isemthandazweni yami, ngiyazi ukuthi lento engiyishumayelayo yenza sibe izitha zabantu abaningi Mindlo, ngoba amabhizinisi abo bawabona ukuthi ashona phansi. Kodwa ngizothi mina mkhulu kakhulu umceba abangawuboni oyobuyela ezandleni zabanikazi mhla kwabuya izwe lethu ngesimo somoya Mindlo. Phambi kobana sivale Mageja, akhe sithathe naka ama-voice note athunyelwe emlaleli. Lotshani ukhuluma kulungu bafana wabantruli. Kwadlawulale. Ngithokoza kakhulu ngesihloko sendaba sanamhlanje, ngithokoza nomvakatshi esinaye namhlanje. Ihlelo heli libaluleke kakhulu, nalokho akuphetheko kubaluleke kakhulu. Ngimuntu othanda isintu, ngimuntu omutsha, unyaka lo ngina 28. Ngithanda kakhulu isintu. And i-topic yanamhlanje kade ngiyilandelela. Ngiyababukela bomkhulu Ntsingiza, abo-Credo Mutwa, abo-Dr. Uma, abo-Tautau. Bengithokoza kakhulu nobaba wanamhlanje. Ngiba ukuthi nichubeke njalo, nisikhuthaze, sicinelele esintwini, njengoba izinto eziningi vele abantu abatsha azibakhambeli kuhle ngenxa yokuthi isintu basilahlile, abasi-connected ne-African spirituality. Bazi-connecta nalayo lokuthi imoya yabo nabezimu babo ayikhambelani khona. Mina bese ngiphakamisa ilizwi lokuthokoza. Siyathokoza mani. Sithokozile mhlalokwana. Khe sizwe nasi. Mina bengicela ukubuza mani ukuthi indaba le nikhuluma ngayo ngiyayizwa, yabona sicoloniziwe ne. What about lezi esithi masiwo lezi zokuthatha abafana sibasentabeni, amantombazana, uyabona? Why? Kusuke laphi lokho? Silandela indlela e-right or siyayilahla lapho na? Ngoba uthi uyacala lezi zinto mani zimosha imali nesikhathi. Asimphendule Mageja. Isizwe nesizwe sinemkhuba yaso esasiyenza.
ethize benezathu zakhona. Ngikwenzela isibonelo, kunomkhosi nje kuthiwa umkhosi wokweshwama ebese ucelebrate kakhulu thina njengabantu besintu. Lo umkhosi la kubongwa khona okuvuniwe, mase kuqeda ukuvuna bese kuyabongwa, kubongwa okukhona kuphinde kubongwa okuzayo. Bese siba nomkhosi womhlanga wentombi la kuqhakambiswa khona ukuthi amantombazana ayiphathe kanjani. Kanjalo ikhona nemkhosi yabafana la benyuka entabeni kuthi bayolukwa khona. Kwenziwe zonke lezi zinto ezenziwayo. Akuzona izinto eziyimpoqo, izinto ezazifundisa ukuyiphatha. Uyazi ukuthi Mindlo isecret yasentabeni kufundisa icharacter kubafana, kufundisa ukuthi awukwazi ukulala nengane yomuntu ungezuyishada, kufundisa ukuthi before uganwe yiba nekhaya, kufundisa izinto ezibalekile. Ngami magama yila obaba abadala bebekhulisa khona abafana ukuthi babe ngamadoda. Iyazwakala Mageja, sithokoze khulu komambala ukuba nawe Mageja namhlanje kuyi-Africa Day nje. Umlaleli kokwezi FM uzwile bona nasikhuluma ngokuba mu-Afrika sikhuluma ngani. Umlaleli ongakalaleli uza kuthola i-podcast kusasemini ku-website ye-Ikwekwezi FM. Layelisa umlaleli umchiye nenomboro zakhe, amanamba umchiye nala utholakala khona kuma-social media platform. Ngiyabonga kakhulu ukuthi Mindlo nihleli ningenza isithekeli ngelanga elikhulu kangaka ukuthi ngibe isithekeli somhatsho Ikwekwezi FM. Yes, ngashaya isindebele. Ya abantu bangamthola Prophet Magejageja kwi-Facebook page ebhalwe Prophet Magejageja. Ngicabanga ukuthi nabantu about 80,000 following lapho bazothola baMagejageja. Baqaphele maningi ama-page azenza ubaMagejageja. Uzolibona ngani mali kufuna imali again umProphet Magejageja. Ngisho ngabe kuthiwa ufonile wanenumber kwathi ufuna ukubona umProphet, make kwathi wafaka imali efonini, faka imali esitolo esithize noma ebank, baleka kakhulu. Ngisho kwi-TV yami ngiyifuna imali kubantu, baleka kakhulu. Inamba bazongithola kuyona iyodwa ke ngenxa yama-scammers, sebenzisa inamba eyodwa. Ithi 067 287 4180. 067 287 4180. Bangaphinda futhi basilandele ku-Instagram Prophet Magejageja, yonke indawo nje, na ku-Facebook Prophet Magejageja. Asithokoze kakhulu. Sithokozile Magejageja. Thokoza. Awuzeke Prophet Magejageja sigidinga ilanga elikhulukazi, ilanga le-Africa Day, 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 ilanga le-Africa Day.